uhlahla ngamenza nuhlahla uhlahla ngamenza nuhlahla uyabona dladla le toilet yes mawufuna ukwenza number 2 uyeza lapha futhi andazi ukwenzela ifavor awulambheda mina nomfazi okunikeza umbheda le ishawa yila kuyagezwa hayi khuleka mastanda mina ngisumuntu ohluphayo kuyagezwa lapha mpela umuntu ogeza abe smart angisumuntu ohluphayo ezilongu sisheya khona lapha akunandaba hayi kule mthetho vele kukhona into owazivula umuntu uma ingena endaweni kulo mthetho hayi asimuntu ohluphayo ngiyakuthembisa mina akuhluphayo angisumuntu ohluphayo yes hayi ngiyabona khona lapha ecini konkosikazi hayi ngicela ungethula alright olihlala sihlala khona lana mpela sihlala khona la kanti manje into yakho mina uma ungithatha le posting bengithi mbe umuntu sengizoshiya endaweni omduli into ezinjalo hayi indawo lomduli ayikhona ndlu manje ngimthethe ngapi ngimthethe post nathi nisukela phansi ngiyadinga umuntu post mina lo ngimthelile asengiyabonga yenza ikhetho nje pho khathi unjani hayi baba ngizoya lesenye ukanti uyangisola yini mama kodwa songathi sonomuntu udlala nyamazi limazela ngapi nyamazi udlala plus mina manje kumele eminyanga siyaphela lifaka umduli mina ngeke ngihlale endaweni engenamduli hayi dlala umbheda umbheda ngiyahlanganisa ngithi ngikho ngisho ngisacomplaina ngomduli mama mina ngeke ngihlale into zolezo kuthiwa kuyashiyeka khonokho akushiye ukufaka umduli kanti dlala wona usuke ekhaya uzodinga umsebenzi ukhona umduli egoli ikhetheni wena ningavuka yini leli khetheni vele uhlala so kumele ujwayele so kwami ngapha kwakho lilahle yashela la leli kitchen leli so unkosikazi wompheka lapha sipheke sesisidla alright hayi akusinkinga sesiyahlala khona ukuthi abantu basekhaya kanizothini umbheda kuyalungiswa umbheda uzoncinisa kona lo anti thina silawo omunye naye yes uyancinisa kona lo thina siyabe sincinisa ngayo kanti ke kunomuntu obulela umuntu yini akekho umuntu obulela umuntu hayi faka ngale izinto hayi kuyabongeka kakhulu uzothini makwebe ngoba manje ubona kuyafuneka umuntu khona pinya ngiyaphela sifuna ukugcwasela imali yerenki umuntu nje pho yes angicela ngibonise phela ama-toilet akhona anti uthe khona ama-toilet ngibonisa ama-toilet ulithe umama ngiyophekayo uphekela mina phela alright okay hayi akunankinga mama ulungisele lesikhathi ngifunge emsebenzi alright Go. Sesikhona isikhathi sami. Awungizekeze mama ngakha. Dad. Awu kwanzokusile. Sokusile dad ngiyamsebenzini la. Hayi ngihamba lesebenza sisebenzi. Master. Sawa. Hawu indoda yakho sihambi. Hayi sihambi. Hayi bengibingelela njengomuntu orenta lapho ohlala khona. Hayi. Yes. Awu. Ukuthi isitoko sinjani? Wena uzange ukuthi bengisithi sinjani? Hayi ngizwile ukuthi nasi isitoko. Hayi yaqala ukuyizwa lengoma. Ngithi asomuntu lo landela izingoma kangako Ngizokuthwa yizinto. Ngicela nje phela masitanda. Indoda yakho yona isebenza ngapha. Isebenza eRandburg. Awukhatshana. Awukhatshana. So kahle kuke kwahlala umuntu khona lapho uqala ukuhlalisa mina. Kuke wahlala umuntu njengoba uyabona nje. Yes, kuleka mina umuntu right yabona ngilwa umuntu nje ozithonela endlini into ezinjalo. Niyasebenza? Hayi angisebenzi mina. Mina ngiyadopa nje lokho. Hayi phela ukudopa kuningi angithi. No ukudopa udabona uvukileyo ngiyabamba kuphela kakhulu. Ubamba yini phela sokuya ngokuthi usubamba inkunzi. Hayi mina ngilwa umuntu odopayo bambe dopa nje bamba hayi. Hayi okay ngiyakuzwa. Ngizwe ubaba esithi ngophekayo. Ngipheka yini? Wesifika nami izolo lana uthe ngophekayo. So wena uphelelelana ekhanda ngaphekela wena mina. Alright hayi bengithi mbuze njengoba ngingavlalanga umuntu. Hayi uphekela nguphekele naye ungabe uzokuphekela ngisayageza. Usageza? Alright hayi. Vele izwi izikhathi zokugeza. Hayi geze kahle. Alright sokuzwa.
Mastandi. Imopu angeke uyidinge. Ngithi imopu angeke uyidinge. Hayi angisoze. Oh, right. Hayi bengithi maybe imopu uzoyidinga njengoba siphila sonke sishare. Kumele sicabangelane. Ufunani wena? Hayi bengithi nami sengifuna ukugeza. Ugeza manje isikhathi nasengigeza. Nami inkinga ukuthi kuklashile kanti mina ngibhadalele ukuyini kanti nami kanti ngibhadala imali ebhayisini. Uzothini ngafika lana ngicela ukubuza. Hayi ke kuna Hayi akunamuntu onjani angisishare yini. Awushaya kimi awushaya ibhathi ngicela ukubuza futhi. Uyakuhlanisa. Ikhuluma. Bakela zishe. Ibhathi yeshaya but ngisedeza ngicela ukubuza. Phela nami ngicabanga ukuthi ngoba siyashare. Lalela phela lapha kumele ngikhulumele phezulu sina. Hayi ngizokhulumela phezulu. Hayi. Zwana. Mina ngiyamnika imali yesichewe yanamhlanje ngiyamnika nginayo Uyiphethe? ngiyiphethe indoda kungayitsheni ngiyamnika imali yesichewe. Hayi phela qala ungisheke lapho ukuthi la. Ufuna ngithe manje awuthi sigeze nje sonke. Shesha. Before buya shesha. Phela ngiyamyesaba. Uyabuza ubone ukuthi mina into yami ngiyenza. Nawe indoda sila. Hayi yabuza. Wena esidongo ngafuna udlalela kimi so. Ayikho into ezoyishota. Ngikutshela mina ngiyadobha konke into nje. Phela ngiyezwa vele. Ngiyezwa ne-6 pack. Hayi ngiyizwa sibili ngathi uyachaza. Bisaka lelo wena ulibona ngokumbona into nje. Ngazi ukuthi ngangidinga nemqebo lona lelo ukuthi la ngangisithi ngiyazama. Wena into someni iyenzela mina ungenza uMastandi. Uyabona? Ngeke phela kuyiqembu lokho ngiyakuxosha sulu zokuza. Wena khiphe mina kuyimi uMastandi wakhona la. Phela wena phela uyangichaza dani. Ahlakamba eRandburg ahlakamba ngaphenduki. Uhambe edobha abantu epostini edobha abantu angabaziyo ezicune zedobha nendoda umfazi wakhe. Mina ngajaphela ngiyahlala phela ngajaphela imenza into angayaziyo. Yini wena linga? Kwenzakalani? No, wena ngondethe postini wabuya nami la. Dad, wama kwenzakalani? Wena ngondethe postini. Udlahla ngamenza